हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Ni sambul benaka. Se ko ngo na bagalele ka ni nonde tu ko na mbungi ndai. Sa tori bana tamba no visa ndo na bibanga ngai, membaleta na kisi ka kile ka samite ki tu kine ndo no visa, ni ba mabota ka ndo na tangane ene moni madawa. Tu na komisna ba tau no visa Rusia titunrabu ni keba ka endile na tu kongo ernambita gina okakina. Tukuna na ngusu ni boss ni obisa ana na isoro ni sanga ni sebanga ndita gina obisa kile ka samitaki ni oka na bugu ni kisiongo. E bunga na bata taro e kau dake mai na bukunra nando boya dor na biba tro dake taki kinangele boy tokei era ngai sanga nindo soma na be labo e labaki ni bata bata ni keira era boya biba tro dake taki kinangele me bolitaki tu na ministani be ka boy labo aya set kayum nindu na lawe labaki be rauna ruongo me bakani ngoni sala na boya rotenga be era soma na non rabi biba tro dake taki. E tukuna ni kawe boy lebo na buguni tubutu boy mbiu te tikuna mate ni tu ena kena tarna ngoni sala bana laini mai nandi kilo toka e kurene ngoni salongo e ruimbimbiki na non rasomo na be kai labaki nandau ni bibi katore de taki ena tolni salongo kame barorota ka na bagabari ni ngoni sala kana magitiko menandola ena runondolu ruasangabul ko tolu na kamba ni nimbuli noodles ena nonda bunua ena sang ni boy lengai ena buni kena balutumi na isau ni ndolo onan raune yaya kakadibaki ena itubutubo ilabo ni materi tu. Tukuna ministani labo aya said kayum ni nandike batal na tikinongo kana rida menandi tikunga ena tolu sanglo rona pasende ngo na non ranumi nando umbuli noodles ena non banua. E kuri ni sanga telangani lebu na market ni kakanongo kando banga tekinga lebu e viti. Kinengito o saulawanga na kapitan ni timi ni soka ni mba e samai pakadingu itu wawawa e na loma ni tulu na embaki e nabuni kena laure bua na wainganga na marijuana. Ngona bibang ditaki mai buana bunlewa ni soka e na nonda bunua Muhammad Yusuf katukuna ni sai karuni ngauna me pakadora kino wanga na thalongo. E so matelanga wanga ni tutungi labo e $500. Mai dhabikir na pakalelaka ni nonda itukutuku. Na kiani kuri erano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bwading naka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.